Dilolostro YouTube channel. La hi Godini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Benny Mayengani the president va tiyisisa leswaku ri beef ya vona na Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu ya ya emahlweni. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va postile tolo va vutisa leswaku tanihi leswi a nga yimisa mavoko miri ni n'wi tshika na. A ni hleketa ku n'wi wisisa se kahlekahle Benny Mayengani the president laha va kombisa leswaku ri eka lembe ra 2025 va lava ku wisisa xiyimbeleri Mr Post kumbexana a va lavi ku bifa xiyimbeleri Mr Post. Hi swi vonini vaseketeri va kombisa leswaku ri a va swi tsakeli sweswo va tsakela leswaku ri Mr Post va beleliwa xipikiri na nyan'waka. Ivi namuntlha Benny Mayengani the president va tlhela va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tsala leswaku ni vutisa ro hetelela violence or peace. Se hi marito lamawani Benny Mayengani the president va vutisa leswaku ri hi lava leswaku ri va ya emahlweni na madzolonga kumbexani ku va na kurhula ke. Na kwalawani vaseketeri kumbexani valandzeri va ha kombisa leswaku ri Benny Mayengani the president a va yisi emahlweni ntirho wa vona wa ku va bifana na xiyimbeleri Mr Post. Se nyimpi hakanene yi fanekele ku ya emahlweni. Laha Benny Mayengani the president va nga tlhela va posta nakambe va ku xi bele tindleveni. Hi marito lamawani va kombisa leswaku leswi vaseketeri kumbexani valandzeri va nga swi kombela leswaku ri nyimpi yi ya emahlweni exikarhi ka vona na Mr Post va ta endla leswi vaseketeri kumbexani valandzeri va lavaka swona. Va tsala leswaku title album ya malembe hinkwawo. Se mi ta swi twa leswaku ri hambi ku ri vito ra album ra ti vulavula leswaku ri lawani beef ya ha ri ku yeni emahlweni. Kasi hi ta tsundzuka leswaku ri eka lembe ra 2025 na xiyimbeleri Dr Sithole na vona va ta kumeka va khumbeka tanihiloko ti fiki ti kandziyana ncila na Benny Mayengani the president kwala ka lembe ra 2025. Se hi nga vula leswaku ri tinqambi letimbirhi eka nkarhi wa sweswiwani hi vona lava nga ta kumeka va khumbeka ka beef ya xiyimbeleri Benny Mayengani the president ya lembe ra 2025. Xana n'wina mi ri yini ke? Mi yima na swona leswi Benny Mayengani the president va swi vulaka leswaku ri nyimpi hakanene yi ya emahlweni kumbe mi vona nga ka swi ringanelini leswaku ri Benny Mayengani the president va ti humesa eka swa beef ke? Mi ta avelana na yena mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.